Byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu benshi, ni impanuka itwaye ubuzima bw'abantu benshi. Iyi mpanuka ibereye nk'ahazwi Gahanga, akarere ni aka Kicukiro, umanuka hano ku kiraro cya Nyabarongo aho Bugesera igabanira na Kicukiro. Iyi mpanuka ibaye kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo, ubwo iyi mpanuka yahamuye abanyarwanda benshi cyane, ikariza abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umumama wambukaga umuhanda imodoka imukubise ikahita imwica, ndetse izi modoka zihise zigonganira hano. Ubwo iyi modoka imaze kugonga uno mumama ihise ikubitana n'indi modoka yari irimo izamuka, birangira iyi mpanuka ibaye kimomo. Imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yajyanaga abagenzi mu karere ka Bugesera ibakuye hano Kicukiro Gahanga muri gare, bikubitanye n'indi modoka ifite amakara yari iri gukura mu Mayange, Bugesera Mayange, yazanye hano mu mujyi wa Kigali. Birasekurana, gusa iyi mpanuka ntago yishe benshi, yishe umuntu umwe, abandi bose barakomereka. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bava mu byabo, barangije baraza barasungamiriza bareba ibibereye hano. Ubwo imodoka itwara imirambo yahageraga yahise ibanza gutwara uyu murambo iwushyira ku ruhande. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Imodoka yagonganye n'iyindi imodoka yari iturutse Gahanga muri gare ijyanye abagenzi mu karere ka Bugesera, ndetse yagonganye n'imodoka yavaga Bugesera Mayange izanye amakara hano mu mujyi wa Kigali, ubwo ndavuga Fuso. Nibwo rero iyi kwasiteri yaje kugonga umunyamaguru, irangije ihita ita inzira yimura igisate, ihita ijya kugonga iyo Fuso yari irimo izamuka. Ibi ngibi byatumye uyu mushoferi ahita apimwa kugira ngo barebe yuko atanyoye ibisindisha, gusa bamupimye basanga ntago yanyoye ibisindisha, ariko avuga yuko imodoka yiwe yabuze feri, yafashe feri bikanga, bikarangira agonze uno mumama agata n'umuhanda akajya kugonga indi modoka iri mu gisate cyo hirya. Bivuze ngo iyi modoka yari yabuze feri, ariko uyu mushoferi yahise yirukanka agarurwa n'abaturage, baraza bamwicaza aho ngaho baramugota, koko yaragerageje kwirukanka. Nibwo polisi yahageraga, uyu mugabo ahita ajyanwa muri Pandagare, iyi modoka baza kuyitera breakdown. Make y'amakuru, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Akarere ni aka Kicukiro, umurenge ni uwa Gahanga, ahabereye impanuka ikomeye cyane, impanuka irijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe, abandi barakomereka. Iyi mpanuka ni imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abantu ibajyana mu karere ka Bugesera ibakuye hano muri gare ya Gahanga iberekeza ibajyanye mu karere ka Bugesera. Rero ubwo yamanukaga hano ku kiraro, murahazi hano aho bihura cyangwa hano bihana imbibi Bugesera na Kicukiro, niho imodoka zikoreye impanuka. Iyi kwasiteri igonze umunyamaguru ita inzira, ihita igonga Fuso yari irimo iva Mayange Bugesera izanye amakara mu mujyi wa Kigali. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, imbangukiragutabara zahise zihagera zihita ku bakomerekeye mwino mpanuka kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe uwo bagonze cyangwa uno kwasiteri yagonze yahise yitaba Imana, ni mu gihe barimo bamujengazingira mu mashashi. Gusa ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, ubwo imodoka ya Marugwe yahageraga yagerageje kubaza nimba uyu muntu bamuzi, bavuga yuko batamuzi, ndetse ari n'ubwa mbere bamubonye hano. Ni mu gihe mu byangombwa bye bamusanganye n'agatelefone bamusanganye, bagerageje guhamagara abantu bavuganaga, gusa amakuru yahise atangwa nuko yari agemuye ibiryo kwa muganga, agemuriye umurwayi, none apfuye mbere yiwe. Kugeza izi saha umuryango wiwe ntago uragaragara, ariko umuryango we nuza kumenyekana turaza kubibabwira. Iyi mpanuka rero ibaye ku iki gicamunsi mu masaha ya mu gitondo, mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo, ikaba yarijije abanyarwanda benshi cyane. Uyu mushoferi wari utwaye kwasiteri yagerageje kwirukanka, abaturage baramugarura, imodoka ya polisi yahise imutwara. Uyu mupolisi avuga yuko umushoferi wese ukoze impanuka akagerageza kwirukanka ni icyaha kijya mu kindi, ubwo iyo afashwe arahanwa bikomeye cyane. Ariko uyu mushoferi avuga yuko atarimo yirukanka, ahubwo abaturage barimo bashaka kumukubita akagerageza kubakwepa, ariko
ko ntabwo yashakaga guhunga ikibazo yarahuye nacyo, dore yuko avuga yuko imodoka yiwe yabuze feri igata umuhanda, aribwo yagongaga iyi modoka iri mu bwoko bwa fuso akagonga n'uno munyamaguru. Nibyo bisobanuro yatanze. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimbirwa bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, ubuzima buzira umuze.